i hon long so tai pui pa khanga pana thingin tu eta le kum khat be hi ho le ya a price hi a chodi hon chodi pa ka na ama ho in adi dia price a fix ama ho lu ya ama ho ya ma ho de pi pa wang hi nga thei le ko du mi ichine de ngahin ke ni ka he pun thinglu le ho jong ka he pun holam ka he pun cso ka he pun ka bia long ai khat meeting ni diu bon chike wa kyo khom diu na mahajona chu ko the ko he mahajona chu hi ko ma la na re da chu ijara ju om ti ho tho pa pun ama ho na profit nei wala income tax la phati api na investigate ball within yo ke ka middleman mal mo hon ne ham ai lo la communication ja andi wa de salat di om pun na yo ni tu pau chu inge go ti re di janam ar kolkata re di janam chore choi lo yong le akilong khat ngai den na tu na hi ka se wa pathin ngam hoi tai pi wa house na dinga thi ni pi pa he house na dinga pon hin na kham mai mai ni pa he di lo ka se pathin cha hari nai hon very rightful claim ne na ichi ba diu cho na ma akwa ti ko bol the ma ni net sa na pan na thi ta ka pan ding ichi su tu wa len khan to nai a cham lo hong den kam bu na ye chu mi hon i right ho i claim diu government no het sa diu forest la thi dam alo traffic la thi dam alo central government la ko nai pi mam na ichi hi poi mo ka sa ani na ka se mo cha sam government neglect di bolong da central government na scheme tam pi ta inisia yo mai na I bola I gam dang hi lampi ki su na ichi lampi pai mo mai lampi om phal le no ida thu le hon gari ki so diu I thi ngo jong a khol go ti chana ki ju the na ichi communication bottleneck ja I mean adiu an te sala pa he pathin no I pan pi tin chi hun ki chai tin I kho khat le hon yang I dei bang ta wa na economic development cái bảo mình nằm ở bên tunin hoa video kan bol đi chơi lệ thil dang hipon ai tia jong interview ni ki bol khalowin ke ding a jong tuni he ma sa pen hin loi lo gol ulanao sopi no le pate ho tunin hoa interview ki bol thi le chom bele hong di hin ai tia karbyang longa hong khalo khat ipu pau pathinin eina piu officer lin ta khat ama he nevin ama chu pu dp hau kip hian ama he khat ve ma sa penin ipu vin produce unki bol pi da pante ye min dp hau kip tin he en dp hau kip hin dongul pau kle hau kip atin nai ka loi nu he am tapun a hin la chanu thum la chapa khat ken bon chaun chi ne ta le kato na lang hin 1985 Indian Revenue Service ka hi kato apa den promotion te kan buin retire ka hin after 37 years of service hin 2020 in Chief Commissioner of Income Tax ka retire pa hi retirement life no ta kan je hi kanok no ma ka wang le kanok no pasia chi le ka hin to na jalai el gam hoi mun kal biang no ka phat ki thana thang boin interview bol ka ki pa in pathin ka thang we le ki pa men pa nang he air retired ne una hu hi na hi kumizat ho hung chi tam he lo la nar ma sanga chu I chan gi ya na to na promotion na mu em teo khat be mi pi anga hin se pi da chen pan te 85 bakasi 86 hin income tax officer under training tin Nagpura na National Academy of Direct Taxes training kan chain che ban chulin fala ka posting in chelai chun income tax officer group e ki tin abanin assistant commissioner ki in assistant commissioner apa deputy commissioner apa joint commissioner apa additional commissioner apa commissioner apa principal commissioner apa chief commissioner ab income tax department ading at top post chancho promotion modan kai in atin lusin na banin boinom lehilin kato ni apat retirement ni chanin boin jong kani pun promotion ng phat chan kamoin chalu si hi ka review wala pathin ke ma hin khwa phat na wa ka gel dai pathin min ka thak pai ki pa min hi chan ge pathinin wang la phat thi honen bo chiting la nang la in sum mi te ding keu hi lowa
inam sung wa denga jong na pha hoi ta ang hen to denga le ho cookie te sunga denga jong nang to chen tong lo mai thi na pa mi tam pi jen pathian chu thangwan hen lang chu denga le chan ge nen pa na team jil na hi I chan ge na hen bolam ti jong chu ka he nom ve team jil na lang hin in sungha sa ki in chu chanpu college na BA chan kan simin BA kasim chai masangai ji kan ni ai to chi civil service exam lo hi cha na mai thum ani chi ai ka ji do ai team na lang chu just graduate mai kai ki pa me nang ho khanga hi graduate ho jong he asana san hi ta na nang ho khanga jo ga ti ding class 5 10 sim ho yang chu mo tu hi te hin tu la ya class 12 BS sim mo tu tong rank hung ta khat ka dong mai te ji chu hep na hi ana sang hin na sa la ya chu le kha jong na hin tu la ya hi them khat le kha jong dong deu hi tan na ki pa mo mong jeng in hi chan ge in hen pui thong pathian chu thang van hen lang mai hele pa tu chung karbyang lang hong visit hi thing lang lang ho hi i te manga khan to na ma hai lo wa le I chan ge ya na hong na hi ha sa na sam na hai lo lampi ho hian ti ho chu khat ve hin sei pil chun phan te tu chung karbyang long ka hong visit na ka mu khat chu le ei pa wa ka phat chom pi khat chu Manipur Nagaland ka pon Manipur na khona tamzon khosung veng sung ki ti in karbyang long ka hong khozol la ti ben chi hi ngai ka sama ma in pha long ka sa in abana karbyang long ka hong ka mu encourage ka hi na ma khat he khozol dunga I chen na hin aku ki ai lo le ei mi lang ti ho mo focus lo na Nepali to chembam Nepali thai jing garo chembam takana kilong seta pau chu chu mi ong la amon assimilate abol na I ho community am ji ngo he kam ne la bible philosophy om khoma chen khom chi ti phana phai tam ti tu chung karbi anglong ka hong vichidin ka full kam komoda ne la ka ke pain ani na communication hi bottleneck in amen na communication hi transportation hi phadan nang la e hoi khan to lo na diu yong kam moi chuba na gamlen ta ne hi je hin khokhat ke ka chi le valen ho a ha dio pa he gari ho thum thel lang le I chan ge ya I khan to di hon ti pa kam on I chun ni chi problem ni ho hi pathin ko mai taw wa la pathin mi pha hin so la I problem ho solve de ti ka ta sa ne ki pa me mi tampi officer lin ta hello ale officer neu hi jong le thinglang kiti ho na hello ale lam su ho kal ding ho he no tham ngap chalo hi ta na dia ga se dinga neu cha service ga bol ho mai yong thinglang kal nom lo hin na hala nang nadin mun to na pan mun to iga ve na hala thinglang kal dinga chu koin chan ta san lo hin la pathinin naman cha na thana jung ho ne ke ho nan man cha lang karbyang long nahung visit hina ke hon kitang ka sa wen hele hi chi ipi mong ja he karbyang long gam ha sa min Manipur lang hin hoi lang hin ga se ya hele gam ha ta hi na chin ding wan ding pastor kon kha lang ngap cha lo hin na hin la nang ichilai karbyang long an hunga visit nong bol jeng he kitang ka sa wen chu ipi mong na ngai tu chi gam ha sa he na na hong jing ham ti khat ve ga se pi la san phan the very good question na ka retire jo ha he mission langa mission philosophy visit ka ti na they my personal pam dunggelin kachar mission field ka visit in banin Arunachal ka visit in abanin Brahmaputra Valley chala go hote da hi chun akin bol thawin ningkom chun West Bengal ya ho ECA mission field ka visit in mo hi Santali Adivasi alo Nepali ti kan hen e ho e pau thom povin mo la ka chin ni thum ka ga umen bon cheken hu bung gup sai hong khom moin kalam khom moin ka ne khom ka don khom pathin thu ka sewin
chi ning ku mak ga chi chun pa awat khani karbi anglong hai ta tu ko me karbi anglong ka visit la ise fil jo si na ka visit jo ding pa he kalung gel kha dai chi chun pathin in ko taw na sana ka mai in ye chun karbi anglong visit na me na ka na pa he la yo bung chi hilo karbi anglong a ku ki te ho iti kho sa am dai lo la I chan ya khang to wa I chan ya ip tiam ti kha no mai na I chi a chu hong mai in min thing la nga kal jo pona te ti jong min ke chon mi ya kal jo na chi kal jo na lo dham ka tin ka tha hat mo la ma ke he ke ya pon ai wa nga chu philippi bung li chang som la thum mang khoi on le e hat sa pa wa nga I ya kai bol the ka ti chu kan ki sun pe khong ka le he tham bo ke pa me na pa ke ho kal byang lunga ho yong hin ichi ga se dinga hobung lang mission lang ga se le ECS sunga na khu khu yong he chon ngap chalo yong ka na lai ei wang ha nang ichlanga ko na honga I chan ge ham ke khat ta bang he na chot jing hin ka ki pa mo mong win ECS go hi lovin kar byang longa ku ki cha te a cheng ho zo si ding an ki pa na hin na nang na hong he mi lo si ki ling yeng he tiang che mi ho hen ta anagel jing le ta video ho na interview na hen lang ip na bol na jong la so an ki mu ji ata ha ki mu lo hena kar byang long hoin ne in mo na kyung nom jong la ga se ding gen the ha sa ki ji chen bara tam pi byong ken ba hen la nang pathin nin ki ho man bian hin sol pi hin na jen nang chung jong ki pa thu kar byang long mi pi te thaleng in ki pa thu ga se na banin ga se bian nom kha che le tu ni ke ding a kan interview ma sa pen hin tham bol khel he lo le nervous ang ngi bai the he lo ba le events man ang hoi thim lo mai the na he jong le he pa he ngai lu jala he lo le elgam hoi khusung ong chut lut he ke ma YouTuber kha jong kia chi kabol lo wa he le mi pt hon jong ept le lai chen hung pa interview ki bol lo ham na ti jong mai the jong le agam sung ngai lu jala hung chut lu ta ja he bol lo the hi lo ya tu na kan bol hen apana ko na zo chen ge tu hoi ta nei ne pi di wen kan tim ki he ala he pa ban question ga che ki ten nang he min than na za chom chom nei na thil dang education lang han ip lang han lang sei the ne lang bol the ne tam ta na ne hen la nang pathin ngai lu kha pathin to ki gui job khat nei hi cha he ki hon kan mu khat he lo la mi hon na ngai sang de set naw he pathin thu an ki man cha na bible ho na hin sim hin officer kha chu busy ding hin na office ho te ma hi lo la china wa na jong ji busy that di hin an la hi chwa jong he nangin cho chu na koi do en na gap ho na line ne cha cha he jong la he cha hen bible ho na hin simin na bible he ke ho thing lang hi lo free a ho jong hin ve khat sim la jong he lo ma lo mi na a sim lo jong he pathin tu se sia genesis jong sim chai lo jong de na anh là năng hen về đi rất là sim trái tam chỉ khát về hệ mi pi ho hết thế đình lệ cái mà hết thế đình na để cho mi đang trong năng à cô na pathin thu anh hết về hay là không kỹ khó vào bible sim nôm lâu sim anh sim thế đình na khát về y chân cái mong bible he genesis à cô na revelation na sim trái tam thì cái hết nôm về bible sim thu hin 2000 hin kaloi nu dam lain kum khala khat sim pha de pe ni ya husband and wife commitment na saki ka ai nang da ka posting bangin kin no ka sim ji in kaloi nu hin kum khat be ni tam ka sim chai ji in chole ma he taw mi a hi in ai le pathinin ei lung sin onin kum som na 2000 apat 9 chani pai ta in kum som hi in sim chai sa onin kaloi nu hin ki phalen ten ei da la in ei da la nu hin ama good legacy aman in sunga bible siming chate ho ke ho initil kho kana sin non pa he kada la di pon na kijun ka sim kinin ala 2015 kaloi nu thi jo kum som la kum
kum gup zo hin 16 years ka sim zo hin jingkal khat Mumbai morning walk ka china hin pathini ho pinam aloke lung yalam chakai point na Bible na sima kum som na kum gup nan sima bi som na bi gup na sim cha he Bible sim a hedan ta ban ki ngai to na ye chin na kyam bol no lo na English pa ka sin hoi don chu kam out of your comfort zone ti khanin na satani ho pin deep down in my heart na kalung gel au min je chun pathin kom commitment kan ni chu pathin dam na nei pila Bible 50 times ka sim de ti hi 2015 hin na Mumbai ka posting line commitment kan ni 2015 in we thum ka sim chain New Testament we li ka sim chain 2016 in we nga ka sim chain 2017 in we sagi kan sim chain 2018 in we som we thum kan sim chain 2019 in we som 2020 in edition kan sim chain kan sim pin na 2020 ka pension kumin we som we nga ka sim chain 21 chun we ko ka sim chain covid ka dam mo jin 22 ning kum chin we som nga ka sim chain so lo 16 times kan sim to 2015 50 times commitment kan bol pa kan gob la tu hin pathin lu sin in tu kumin veli ka sim chain tu he fifth round ga hin so lo second gob khom la pathin lu sin in tu chan ge hin 96 times kan sim chain veli hi sim chaya pathin pha sala Bible vi khat sim chai ding tu pe na kalung gel na biha ka ngai tu khopen in aumen so la 50 times Bible sim ding a commitment kan ne so 69 months in pathin lu sin in Bible kan sim chain I cho hi ki ma thanuk je ki ma hat je point pathin ko ma commitment neu chai ga ne ya faithful ta la integrity ta ega panala pathinin ei lo hin society khe in yesun tunia ichi Bible sim thu nei do to kelona he yo adi dia ku ki cha te hoi Bible sim tha simin ye chun thu sim nei te he chun Bible sim na jong thu sim nei I video zala nam hi dio pa he ka ha de sen tunia nang nei do to kelona ichi interview response ka bol nang a ho lo si jong hin Bible sim I apoy mo in Bible sim lo khodan pa he thena diwin kenjong ama koma pil ka bol na ngai lo sin jong Bible sim chai lo hon sim chai diu a sim nai lo hon sim diu thil dang sang sanga a thu pi pen la kho pe ni pathin thu sim he di he avele ka se do dong be na he ki pa me pa ale chan ge hen si ma time management hoi iti nen bol ham ti hong ka ga hen ka ga za dan ji wa lena len tinga jong len Bible la lo ba na asim ji eti ho hong ka heaven ji chun iti banga na time ho manage na hin bola na chan ge hin hin sim ham ti hong ka he nom ve Bible sim na hin ken ki ha ka yel pen cho ji kal hi ke ha jing pi ki tho pa na phat ma sa pe ni pathin pi ri pa na the best time ji pathin pi ri ka ti ji kal ki tho la hin kamai ka phina chule ka kisu thi jol hen Bible ka simin breakfast ka in chubana office hin sun la kana to line ko online la visitor ka ni lo ka sim ki jing kala lo wale ni la ka sim jin hiti chun kana simin ade in 2018 hen be som we thu ka sim cha hen chennai ali to ka thu ka se chun position ni do cho tha som la thania Bible be som we thu ti na sim cha yam ti do men ken Bible kum khana be som sim ni yong ka ti pu na hin la 2018 na ka new year comment kum tha ka commitment cho ni khal la Bible bung som li halom pe na sim ni ka ti chen ji kal ran ka simin ni sia Bible bung som li ka sim chai le kum ki chai chun Bible he nom ta be som le thum ka ni sim chai he in ye chun phat in ki sim ngai na phat in pat Bible sim na ipi jan ipi lo wali thelon tu la ya tam jon Bible sim le pung ma khai ham pung khana ma sim la lal ma jeng na ai wa nga social media dunga WhatsApp ham internet ham hello la Facebook dung ma lu la pung tam pe ta so lal lo hi in pathin thu ya chu igel khona in apu hin na phat chu ki yong ka busy e ka ni pui ai wa nga in phat e ma on time create ngai so le nin do khat chu dan na sunga jong hin atam jon Bible ka simin na ai cho short distance Imphal la Guwahati ka cha kisima la kisim du da man pon Imphal to Delhi om chum al international flight ho ayo 2013 na chen America training ka che cha chen Delhi apat New York chen 18 hours non stop a hi
chỉ chú ý cái tiền hầm đến nó xuống cái tiền này vào phát thiên lung sen cái Bible thì cái quầy cái cổ cái sim cái đấy lại cái sim là New York cái thứ đồng một cái mà phát thiên thui sim phát lên phát đồng thì chỉ làm kia rồi hiện lên nó xuống cái lô India xuống một chỗ mà airport vô sẽ không Bible sim đi cái tiền phát thiên lung sen cái sim xuống cái in hiện là cái sim lô này ni amin khát cho sil chara hin khát đi Dimapur hin Dimapur mấy thay cái mà cái chi là security hon en lam to la kasim man hin ka ki dung le la no ai la silchara jong silchar ke the best decade celebration to say da ka chi jong now te ho robot how ki CRPF commanding of js no ma on email kam pai ola gatowa simna ding on hin silchar le Dimapur ti lo adang airport India so ka pha da jo se Bible ka sim theim pathin ka thang we cái bà mẹ bà chân cái time management họ nên bỏ lại ấy thì thỉnh thoảng mình họ hay Bible sim mà họ lại cái sim đó đã thì là lên gì ham hay là và lại cái lấy cái cái bỏ rồi này là năng họ officer lên tạ tạ thì nói gọi là con nào time namu rồi thì như vậy cho con nào nó hiện đã bắt thiên thu nên sim na cho ông cái họ đi cái tiềnเขาnó thấy tạ hay cái ông hay nhìn cũng mà chọn cái sim hay là về rồi tệ cái tin cặp bò là hay là cái sim tiếng là nôm cái sai này vàจะ thil đang hòn bò tiếng là chân ghép không tiếng là ít thời gian không gì hết hay là năng cái họ bò chân cái na khát về cái sim là hay na hin của ai Bible Christian khát hin là Bible khát về cái dấu hen tiếng là thứ say là ham khát nia xong là thêm khát experience cái này đó thì na thì bằng cái là cái ham bò là na cần sim hay là năng chân cái Bible về izat ham nên sim trái cần mua đầm lại hành lang là nào mà rồi commitment 50 về nên tiền trung plus ấy ta nên double nên sim ta chẳng mà rồi izan cái part ham bắt thiên trong nát sát cái part thêm cần mua thế họ hiện cái PT họ rồi hiện na thế rồi là cái part mong mong điều hết tiền gã xây được MP họ rồi gã hiện điều cho hepa inbound hepa hepu inbound chân kia time management officer lên tại time management abola Bible họ sim thì hay là ấy hòn dòng sim lâu hòn dòng hin khoa về khát bé sim thà đi Bible thu hen lang bắt thiên thu dòng là thêm khát bé lùng lụt na nề tiệm mà cô nên tiệm cho gã hết điêu gã mù đó thì he tiếng là pa Bible nên sim na he English Bible họ dòng nên sim na English Bible họ dòng izat về nên sim ấy họ dòng na hello là mar họ hello là bài cho họ nên sim khá gì em Bible ka sima hi amasa ei pawa ka sim na abanin la pau chung chu bang sim ngai na version chung sim ngai ti pa he ke ma lung yel khade ye chen kan simin mizo pawa jong ka simin chula mar pawa ka simin simte pawa ka simin paite pawa ka simin gangte pawa ka simin wifi pawa na jo pawa ka simi ho ipiha kinai pi ho paw si hi ka sim su ke in abanin i ho a jong he tu pe na i ho a jong he ipiha soft form hilowa hard copy a omi jong jong Bible in yo cookie Bible OV reference pa na amilimum lo pa hin abanin amilimum pa CL dahi in abanin jong to Bible version omin abanin thado King James version omin li ta bang ni jong phat thado cookie kita ki ball pen he tu hin edition he talo dalen kamon chaw sang ball in kasimin abanin English sayang NSAB ESV NIV Message New King James Version New Living Translation na chat ham ga het chan chu ya nam reference sim the ai lo le ga het the chu kasimin abon in kasim ke het chana ya nam kasim cha hi kasim chai no ka ga bana len Bible hi ke pang cha hai pon na English sa khasim la version chu ma kha khat ki hela hin ei paw yang khote ye chen ya sim chana hi e pe ha aphat khat ka he in ka jo chana chu ka sim dan chun ka ngai tu to ka sim lo hi Manipuri
mấy thầy pawa mấy thầy pawa hi khát cái này chỉ kasim nomin aban là hindi à to khát kasim nomin na ấy chỉ tên này pathin phá là 100 times kasim yo là all anu mà cái kasim này cái gì chú ban 100 times kasim yo là pathin phá là khát về im mà on handwritten Bible không gas din na thì hi kalungia là hin thì cái gió thế na denga dam na hat na lung lut na cái này thế na denga tu na viewer họ jo xin rằng UDP học chụp thứ gì cái ngay này tìm được cái này tao na cho nên duy đi viên và cái mình cái tiếng nó về cái bà mẹ ama he officer hi ta dung duy ra ấy họ cái này pi họ jo se su pi te họ Bible họ jo si jo anh sim hin ama chung yong cái bà thu se vin he bao yong he but thi ni na pi yong hin tin nai pa bao iso pi ho pau ga ti ding pai te lang ho ga he jong chu mo thui di hin na la nangin zo pau ge ya na hin he na Bible ge ya na sim cha hin pathinin tu ma ba ni jong pathin bo in tin tua me le ya hin hindia hin sim go jong na pathinin hoi tan dam na pin tin cho yong sim zo nan hin plan ti yong cho ka ga sei do nom he cái pai ai lẽ pa ki pam la jang Bible lang han lam pathin thu lang han lang le hung kheu lim hon tan na tuin tham khat in sung lang ga chi len na cha izat na ya pasal izat na ya na me izat na ni ham ti ong chu neu khat ni ga se pi la chun kan no me cha hi li ka nei yan no mai thum pasal kha dai no mai ho thumi chala pasal bon ji nei tawin ka chan mo ta pen hi nga ni kem doctor nga ni kem te de Assam Medical College Dibrugarh MBBS course an chain MD Guwahati Medical College a chain tu in Manipur government no na tongen aloi pa hi pastor reverend a hi ani na ka chan mo chong hi ma hi income tax department na CBDT no ya senior accountant na hin adamai la promotion nga ajing hi in aloi pa hin na le PhD bolding hin MPhil chain Guwahati amanin aneu pen nu chin ne le anglo Indian ti dam khasi background ho khat ki chengan Guwahati amanin ani honin business bolin mahin chanu ni la chapa khat ani bana neu pen ka chapa hin elin ba nga hi in manong jenein toina mani thain kombo me ki pa me pathinin chanu chapa jong na pin ama ho jong pathinin phat thei bo in officer len ta hi win na ji te ho ge yang pathinin phat thei bo kapi te ho kapu te ho to phat wang na ti te nga la nang ma to phat wang ko te ho chung na cha te ho chunga pathinin phat the sta an bo an te nga la tua bu ba na jong phat the yong han bu be jong kinem win na pathina hi ki pi la hai le hin khulung ke a future jong hoi pi na pathina ki pi lo te nga hai le apa ham khat chun ju don han lang hele te ka na cha nang officer lin ta ka nin ju yong to donin lang hele chun ka u te ho jong chun khalan ni jong an don mai thi na nu mi ha chu wa ka ti pon pasal ho chun ka pan nang don thel kong ka don ti phang khat khna no min han la nang i ma cha ne lo bu le me le le thei tu ho dam na ding bo na ne na ji hen ka u te ho nang na ve wa nang a chi ki de na ji chun pathinin in sung he tua sang hoi jo chen phat thei bu an ti jo ga sei do he te nga la kanu hila he ba bang wa anabi ta na masalang ak sei bang ala ama anabi masang chun ta san cha te he na sim na ta san cha te asim ba na he adang jong asim be an ti jo ga sei pi ya sun phan te 2005 ba he ma hen ta san cha te ti ana bol hai in 2010 in athi in la dang jong bol pu in na a hin la ma he la lung lut mi he in nunga la yang koira ma na jaw hi in la ho hi computer pu an khumin na la hi nga ta bang hi wang an khumin ki cho he all in computer at retrieve ke bolin tun jong ngai thi na men a hin la ma na bol pen ta san cha te hi tu ni hin pathin long sin in mon chom Manipur Nagaland alola Assam ma jang na ka hab long ni ta na karbi ang no yong chi la hi na mi hon na sa ta lung mon le ya ki pa na ka da ni wa hin jin ti chi ini bol pe hi no nga e ho jo si de nga pathin
lama hal na ding la ki pa na ding a any bol pi hen te ti ka ta sa la dang wang ka bol po in ta san cha te bo na bol he ki pa mo mong ta san cha te le an bol wang hen na hi chi kanu he van ka ma ma yong he hen vet sing din na hi chi ta san cha te sim do nang ho en sung di le hi ta hin na aman an ge la cho kan ko te he pathini nung ki mang te han he lo ale ki khen na gam hi jong la na lungmong hen ti te bang khana na si min sunga de an la tu hi inam pi wa dinga inam pi le te lo za dang ho jong he chi la ho jong he akile do wa mo hin na nei hin na ki pa mo mong jing ta banga hin na the lagaw hin na the la hin na mi lung chang atong kha in til la hi mi zo si lung hi atong kha pai na thu ki sei sang zen kanu chung jong te hi jong ki pa thu sei rin na koi chung hi jong le hi chila ingai wa hela ta san cha te ti la he ngai nun sa lo na pa ngai nun na sa hen ta san cha te hi chila he na ngai lew hen ilung ge lo pathin langa achi lo tinga ta san cha te ngai le hen hin khu ang he hung chi jang im tin in ko te te ki to lo a jong le chila ngai le hen lung hel na ko mo hi tinga jong le pathin to ki wi jom he ti la he hoi tan ngai te ti on chu kan tim he viver so ta san cha te adi do hem na se ti kran comment hal ka pi nong chu ta san cha te hi ama sa pen in ling boy sing su nen na go tia ke so ke ws adik na sa in abanin ECT trial khaya kham ma college no ya wana sawen abanin ngai ni legi na sakedin abanin thingul ester na sakedin to a lete se la boy kim ho ki bana sakedin ichila hi in ko te ho leng me hon dam ho paw ne ki le le mon chuma manipur chu chanpur lama isu pi ho gang te ho vai phe ho pai te la jong na a ki sai ise bang chun ne chela hen e ho society ho ja le dam kyo dam dang dang a jong he I chan ngam khana chela hen mi tampi longmon la pi jin e chela jong he pathinin ap mong mong ti ak sei do me ne he ba mo chela he ngai ti nga ha la kiong kalung atong kha jin na hin khu nop lo te ga nga ya ha le nu gu hi bing jeng ji ki pa na ki dim lagaw langa jong na pa jen ahin sim do kanu hin te na nang ho chung che nang ki pa thu te te nga la ahin sa ho jong pathinin mang che na la ngi ji nga hi di ko in sa jong la ngi ji hi jen nang ho chung che la kanu din kanu te jong na ma chung ki pa thu ga si he hele chum khat ga chi ki the pa karbang long na hung na hi mi na khu na chut hoi na mi ho I ta bang nam phana wem na atinga le road communication hangin abol I ta bang pha I ta bang na sam na pha na sam hai la wa le mi kilung to nam na ti on nek ta ni ga sei pi chun pan te karbang long ka nga ka chi pa na khat chu mi simple na ima ikam yal kho na kati cha silang helowa kilung tu na ding alo la chen khom ding ne khom ding don khom ding ti hoi kam moin chuba na ajwa ka se bang kam lin ta ne hi je ben na igam sung wa hi thingi tu hi ichi ginger cultivation na pathi nei pi ho na mon dang gam lang sanga pha jo hi ichiwa hona dinga pathi nei pi I ho thelo pa he root cause kadum dinga hin che all gelo hitin sei ta hitin chele communication he to lampial hangin la pa he phamo ka sapuan government ni ne he na manipur lang mon chom choma ka ma asabon min lampial la ya PMGYS elo cha chom choma center government aw mala Karbi Anglo he the most neglected area na darin kamuin ye chen tu ne appeal ka bol no pa Karbi Anglo nga kuki chate ho akhan to na di transportation road communication a hi ji hin CSO ho Karbi Anglo nga ke ne he ta kuki student he ta CSO he ta Manipur langa ho he ta han lang Nagalena ha yong la combine effort da he ichi hi ip ti da na tu chan ge ya after independence a cho tabum ham so mi te sa te ho ika don lo ki ko ham te pa he ka po da na ka mu do tha khare ji chun tu ni hin
lam kai ka heti MLA jong tam pi movin ai lo ai le thing lui langa ho jong movin I cho jong he united ta ki to chana hi Karbi Anglong hi bolwa igam ho ven tu na dinga he adi ta su communication ngai he communication am lo ai le tunia jong kamita kaga muwa ka he no he damlo na jong ki pu thon la hin na any emergency case a chu hin khu hi ki hu thelo de ye chun hin khu poi modan ki tu na ding khan tu na dinga chu communication poi mo he chun hi che pa he gyal kho na dinga he government ko ma he pressure itp dham ti pa he yo public ho Karbi Anglong ho a hi the ta lo avel la cheng su pi ule na hon mo pu na ne ve ti ka se no men ijen tunin like minded ke kuki society leader ke hi chike ke khu chike tio hen Karbi Anglong hi ineglet wa adang dang isio lo wang hen leadership very questionable he ding chule yo hon tu pen ngai char very much visionary leader ngai wen na no ngai pyung thu dem ti ho ngai ding hai je hen tu ni hen e chi thu nei do to kronen Karbi Anglong wang hi gel kho ding poi mo ka sai ki pa me pa a cheng ho long hen kan gel jung election di kon ting hen MDC MLA hong ji na ama khon pate gu than la ya ko na ti tam te na ani se hin kan sim ka sim diu hi vote nei pi le na ale hausa KGBA ho lang ke ne ho ta ta ale road sim diu le thangin na ama hi swat diu hi tia ani ki son ji na ale election hong ki chai ti nga he pha lo ta cho tabang kha tu nei in che bo nat na za la cho thang Karbi Anglong pumpi hi ki thu hi lo lai hin na chla ya thang hi ki thu a sum la pai nyaw cha cha ki dong kho ma na he chi cho thum na the thi ya ga thu ma chu road hi ki tu jing he na chan gi ya hai pan ki lai na ama ho jong za chana vin te he lo ale I cham khat lunggel ni na vin ti jo hai pan ki lai jing he na kho ma ma jing in Karbi Anglong a he road lung hen lang road hom hen lang he le patinin AP ugam yong he gam hoi ta hen na pa itu tu hoi jing he tabang khat tu sin zia he mun chu ma officer dang ho hen lang ai lo wa le hoi lai la ya officer lin ta ta hen na MLA ho ta ta Karbi Anglong khan to na jing ho he nang ho no na nen gel the he ti yong chun ga sei do he ale pa khu na chot no ho mi ho na jan dan ho na pha na sa nang ho lang to ki tu nam hi lo wa le pocha am na he lo wa le no mo ham na mi ho he phanam siam khu ho na chot ho he thing si set nam he lo wa le apol mam na khui zat ham nan chot na sunga he koi khu chu thing em na ti yong he nya khat ni ga sei do pi bo kho khat chut na ka mu khare tui ne ha sai na tui ne hi kho yo se hin ha sai a ji chi kho hi I kho chen ho I kho zo ho hi mul chung na hi na ka dei chu hai le ka se no chu ho so no gel the han lang kho hi I chen na de hi tui ne nom na de hi han lang playground na the hi han da na I ji ki chi cha chun ki la phading hai ye chun kho chen da ho jang ho so han jang ye la hoi la ya sizing ball tham ti jang na the la ko no men a ba na I khu ho hi I khu zo ho hi in som la nga som ni som tum ti ha tam loi hin na som ke yong le khu khat da hin in som ni tabang ki chang le development government is in neglect do din to hi hon government ni ngo in ni in thum chu ha sa na I ho la nga jong I ham I bol ke lo tam chen the po I tamai la chun hin na jiang hai in chu ho in tam chen de ding yong he ka focus no min abana ka chena jo se hen khu ho jong thingin anu mo pun mi ho jong sevang hospitality anu ma ma na ni ha ngai lut be se ni gel kho be se kel sa asa ni ne sa la koi na do ai ta ai wangin kho kan badala hen tu interview ki bol na la hi el gam hoi ya thing pen ka mo in welcome long long tan ni bolwin kidang kasain khosung veng sung lo lampi ha na thi im pa he khodang awang kamu po na ki che pa hi el gam hoi youth club hoi tan lang khang lai hoi tan lang EP tang la it's a good work continue no bol deu adin plastic ho jong
ก็สุดทางปูนก็จมคมทิ้งทางก็มาพลาสติกหัวหน้ากาจมเป่าส่วนขั้นตอนเล่นตาขนาดเห็นนะยี่จนไล่มุนักของตะกี้เราเนี่ยจะไล่ทิ้งทางมินทิ้งทางมีแต่ขังตัวลุนที่ว่านั่งมาเอามินทางบ่อยนั่งยูทูบเบอร์ขนาดได้อินเตอร์วิวเขากะบอลที่ไหนบอลเป่าอย่างเงี้ยจีคนตั้งตั้มปีตันนี่เราขนาดยี่จะไล่คู่อย่างเงี้ยอาทิตย์เกี่ยวกับเราเป็นไล่อย่างเงี้ยที่ตั้มปีฮ่องกงดันเต็มทางการวิ่งลงอะไรอย่างที่ตั้มปีตาmass communication dang ading ajong no hi leader no hi di jo a prana pandi veti jo ka se no me ka ki pa ve pa let ikeu lim jong to nom le jong le last question na last question quality na chai na hung keu lim na sunga chun anom le jing in he pa to kyung keu lim ho cho kar bang long kam sung ho ama no ti le chun yam ti le youtube ho na mu mai thi hin ai lo mu lo mai thi gam sung ha sadan na za mai the za lo mai the hin la to amit ta le a keng ta khut ta sa pumpia kar byang long hung wa lu na hung chot hitan ha sat na le gen the ne I te bang ham na le low ball mi ho I chan gen the ha sa thu ham na sum le pai ha na ne la don hung mu so ke ta jen ama chung ta yang ke pa thu jan pathinin ha na chi na tua sang hoi zo pi be hen lang các gã sĩ nôm xin lệ elgam hoi yu club te hen chế khốt sung ho hen nai pa kasu thieng ziu hen anian kiti sakol hen lang bong hen lang kel cha impia kawa ho hen lampia e tha sa lo na yu club in dan khat kan ni ho che le lampia sakol e hen lang bong e lang asu thang ma le yu club ni kiliu sa ye na Zaki he em ki han da na ki bo la ki he la ba liu ye he liu the ti liu ye teng la li fu ho ba nga jang nu te hon sampu ho bom ho na an pai ho so hello la sar bom ho sabon bom ho pai a he le amin li song kala ye me na thin ding mo mong ka ti je le chim na ka zo du ham ka zo lu du ham kapat jing hin na president pu hin ke gen meeting a ki polu na so kain bol hin ejo khosung veng sung lampi ho thi na la mi yong lung na lung thing lo thing yeng thi tamang khat thi je chen kya thin ding kan ge je wa che chan ge kan na bol hen teng la meeting a kheu la sa khosung su thing ding ke te yang ki man lo kan koi win hi la nang nong ding pa na ki no ta tan nang hong ding to ko ma na kan na bol hen ateng la chilai elgam hoi na hong chot lut hi ki pa mo ni na pa pi thei dang ngong kan ni po win ka ki pa naw ve sa na kan na li mu ti nai cha kan na lim na wa chu ep mu do thei na ne yam na elgam hoi khuchung mi ten na lim naw cha ai la wa la kan na lim naw chu mi dang ho bol te ki tu am ki tu ham chu niam khat ne ga sei pi oก็จึงเอลกับให้เขาว่าเกี่ยกับเห็นภาษาเอเรียภาษาเห็นเอเวนจิลิสป่วยนุ่งกอลฮอนอินจูนนะยกกับปฏิทินทุเสนามินิจูนให้ first time มาเจนปฏิทินกับทางไว้อาเมนจุเลหัวอีจานทางบัดกัดจุดเราเห็น welcome to อีบอลเวนนะไอ้เก็บเอามาเจนไอ้บางอันเขาคุตบังไอ้บอลเฮก็ให้เองกิดังจงกัสใส่จุเลอีพิหาทุปีจงกัสใส่นะจุเล traditional attire traditional dress ana sai pi kho mo kham ta ho ki be ba abana hoin ma ya yong la na bol ho si ga bana lain ya ho ku ki te identity custom culture nei te ben hoi tan na po do ben thing lang nga dingin na ki to na khat na kam moi na la pathin ka thang ben aden tu chung ka nga el gam hoi ka hung la hen ima ning ka ke puna kaung lu la ka pute khoi je no pute khwa kaung lu na pute ho in khosoma cheng jo sin ni vel kam na pa ka ngai to la pin dola na tu pau na vel kam o hin alang khan na ko officer ai ro kai pi je ti na he pon ngai lu na ne kaung la no hon nei ngai lu na sang ta ni vel kam pau hi ka chi pa in hi je chen na chung cheu ke pa thu ka sen pa thi nin khosung weng sung yong phat thi bo in tin khozol jom cho lệ đam thế na pi điều cái chi phát thị quân nó muốn hay đừng in cái hay đừng in phát triển co mà cái tàu là khẩn hiện tin à chạy na pena question anh ấy đòi tại vậy cái gì nôm khẩn hiện cái việc anh long pung pia cái số pite ho kukicha te ho hay tại ông lệ Nepali ho của ông lệ thiêng li bỏ lon na ginger cultivators ho hen association khẩn này ngay in tin cho lệ
tua mahazon tam pita dealer ho authra ipiam ho hin thingala dan hi personal ta sin am ho kyo pi pore wa na ho khala ni ka do la hin aka middleman om hiding ka ta sanin je chun hi chi hi vet tu dewa yo hon jong so tai pui pa nga pana thigin tu ai ta le kum khat be yo de ya a price hi a chodi hon chodi pa ka de na ama ho in ade dia price a fix ama ho nu ya ama ho ya mai ho de pi pa wang hi nga thei le kan ko lu men hi china de nga hin ke ne ka he pun thing nu lo ho jong ka he pun holam ka he pun cso ka he pun kar bi aw lo nga khat meeting ni diu I bon chike wa kyo khom tiu na mahajon jo ko the lo ko he ten mahajon tu ni ho ko ma la na re da chu ija da ju ti chi ho thu pa pun ama ho jong profit ne wala income tax la phati pi nam investigate ball within yo ke ka middleman ma ho ija ne ham ai lo wala communication ja andi wa de sala di om pun na yo ni tu pau chu yenge gohatia re di jan ham alo kalkata re di jan ham chore cho hilo yong le akilong khat ngai de na tu na hi ka sewa pathin kam hoi tai pe wa house na dinga thingi pi pau he house na dinga pun hin na kham mai mai ni pau he di lo ka sen pathin cha khani nai hon very rightful claim ne wen na ki chi ba diu ông chiều nào mà ác quá kia nó có bol theo mà lại nên hết sao biết na pan na thế theo cái pan đinh cái chỉ số tu vào lại khăn tu này ở trong đó không cũng đến cầm mũi na vậy cho nên họ right rồi claim deal government nó hết sa deal forest là thế đam alo traffic là thế đam alo central government là cô này piu mắm na cái chỉ bôi một cái sen anh na cái gì mà cho sam government neglect đi bol lại central government là scheme tam pita initiative mà na i bol lại gam lang huy lampi ki sul la na ije lampi pai mo ma lampi om phal le no ida thu le hon gari ki so diu I thi ngo jong kho la go ti jana gi ju theu hin na ije communication bottleneck I mean adi adverte sala pa he pathi ni no I pan pi tin chi hung ki cha hen tin de kho khat le hon jong idei bang ta wa na economic development de diu pa he ke ma vision hai je ka ke pa in interview ni bol jen pathin ka thang wa in interview ve jo sang pathin pathe bo hanti ka sei no ma he ki pa me hiche video hin ve zo se interview kon bol no na lab ding le hello le khan to ding karbyang long gam sunga ku ki cha te ho a khan to thei de te dinga interview jong hung ki bol hin hicha road communication ho a jong he KGB han lang ke ni han lang ke so lang hiang le han hiche event to wa Assam government in APL ta wa long ipau min na ama ko na iti idea la ding ham ama long he ki het to pi tun to han sei ma banga chho hoi tan veu tin ama long he ido the chan do diu ai lo wa le income tax langa chu I chan gi bol theina ning ham chong ama dong le hen ti da chu in het lo hen to he ama hong ta ni pa ven sei pi ho he hoi ta in ki mel chu wa ingai wa ngi che khăn tu na nei te dio ti yong he ama ku na hi het ustan ji chun viewer so zo se tu ni khwa he pa to interview kan bol han hi wedding en hoi pon te hi jong la thu hi na a video he email lo hin a thu ki sei do he khăn to na thei mo mong hi ti he I ho che in lam kai ho zo se mi pi ga ti poi na agam sunga lam kai ho hen hi chi het wa bol wa le lam kai he karbang lunga ki zu jing hin na se tabang chui se chan lam kai hon jong he chi gel kho te ha san na boi no ma le karbang long in bol te lo na manipur ai so pi na he pa ho tabang tam ta ma hin so I do lo hi ho the mo hin tua ko na ama ho tabang ki do wa ni tabanga khan to na ma chang na ding ham ma ho ko na thu hi la ji diu yong to lam kai hon het ma bang yong le het be che nen di wa khan sei hon nin te atenga la last pen in ka ga tim no kha che pa 2027 hol hen na tension kum sun lang na hen elgam ha ju club te hen silver man negative na chai kan ki go jing hen na ta sa dam nan ni ya hen na nang jong kina he niung lat pi la chen ti yong he last pe na he team na ka ga ni he invite jang kan ball diu hin na jang le ama se pe na pathinen ta sa dam nan pi a tu sa nga no mai the hat mai the na yong pathinin hat na dam nan na pi a he le islai algam hoi na hung chut lu te ki to a
ta sa dam na lam ka han kan ni wa to go no kan lo thin wa hele na hong te ding na kan tiam vin he ni tiam ji ka ke pa in akip na hi kalbia long visit theding a pathin dam nei pe la ECA hobung ke loading KBC KCC CRC ai mi ho chen da jo si yong he bet do mo mahin ai la ma ba nai ma ka sei thi pun pathin kho na min pathin in dam nei pe a invitation ho ka muwa ka hong tai then ala la khat be hi tu chung ka hong visit na he anga na ding wang hi lo dan in ka he in ai la pathin kho na min pathin in ai i ma pui dung ju wa cái màn trả đi hỏi tan thì chúng cái gà xí nó mới cái bảo mong nghe chân cho tan tin tu nia interview cái bộ là cho bảo cho cái kiểu lim non họ cho nó lại rằng in sau ta rằng cái bộ nó mình hay rằng lại ama rằng tổ đình tâm pi khổ sung hồng vàng hiện làm cái họ nói cái mù tổ pi nó mình khổ sung vàng sung mi họ nói cái mù tổ pi nó mình thì gì chân tu nia đình in chân trái ta tin xây đình khó bộ đình khó bè hay rằng lại ama in langa yong king chi mai thi na lam kai ho no do nom nei no wa jong le a contact number ho jong zo tingal ka kila tu hon din ka kila tu hon lo la hin to am kila tu hon din cho ting ki tu du hin lam kai hon jong I kheu pi no wa jong le I ki tu pi te ve ti so last pe na kan se hin tin interview ka bol na sung hana ka sei khi ran ka bol khiran hi lo wa le acting hoi lo ma jong le viewers han lang nu le pau le now so pi zo sin ni ngai dam di vin pakai min kan tim min he chan chu tan te ka ki pa hone me